Biyag ti tao. Naimbag man na nakapasyar ka, ipag-Mayday. Wan bayaw, umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam kat jakmatan umay ditoy. Agyaman kami, ipag-Mayday. Kat nibayaw kardungay, saan mo muta ka doa? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wan bayaw, kat kumusta nga ti panagtalon mo? Mayat mayat ipag. Sa anak-anak kasikan krap ita. Tabi masit ti danaw. Ah, kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay ipag. Baybay ang pailaan tane, basik mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka ipag. Saan mo lang arunan na papaabangan ti talon mo at taltalonan may? Di ka pa'y makibingay iti maapay. Ay, kababain ipag. Saan na problema day ta, bayaw? Tane, umad adun san dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw na kiti apokok ka ni kakay. Ayan nga mintasawan ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsable. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Iso anuan niya ti adda. Iso nati yan anay may nukwa. Pasaray ang sakit pa ti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kayat ni Medi di sumurutan kanyak, tatangda na kay balay, tawanan tay katulong me. Ha? Ay kit mayat ay ipag. Basit pa'y matay na uding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti inana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na ti anak na, tapno maawir na latta. Kakay. Agsingsingput ka di balay daan ti Mayday, ah? Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kasta pa nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka, anak ko. Naasyan ni Antim Mayday kadatayaw. Iso akayat nakaatulungan. No talaga akayat na ti tumulong, sana masapula pagtrabahon nak, tatang. Adamat kasukat ti tulong na. Nay, kanya nga rugti kayat mo ngay. Agnamnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunuta, anak ko. Tatang, Ala, isaganam kide, nagiti arwatan niyaw, iti inaudi nga anak mo. Urayan na kayo ni Antim Mayday. Kardo, lakay, ingkuyog kunto'y ka anak ka, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya at Nasaya at mo'y tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyaman nak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay ta isurok tagbalin na si Ledio iti anak mo. Yawid mo ton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid mo ton kakay. Tane, saan mo't lamaw usar? Wananti. Kanta may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y dayjay. Nalagda. Wen anti. Ni angkel mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, anti. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak ka. Wen tatang. Dagitay man basura da anti dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Jay sopa, nay, nagpintas mait. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da ante.
Sa damot lagi padawat nawan pangusarandan. Kahit alangan nga iti dadag iti usarinda. Amoyo tatang, bilibak ka ni Uncle Cardo. Nagsingpot. Wain, agpadada na singpait ken ni Antim Amidey. Iso na lang tawan anak da. Wen nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi anak ka. Wen, anduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki akit? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amidey. Basta timakunak, nasingpot ni Uncle Cardo. Nagswerte talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi kan ni Antem. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray, vocational lang. Damag ko na isem ka kano nga agdait-dait. Ididay ta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga ron ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antim. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasara. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wan masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talong anak na. Wen nga raw, para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mo't nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kaasidamat, iso a masapul at tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alhapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangken ti ulo na. Dinam mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Wan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Dakamin ti makamukan kwa na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na Antem ang mga awer iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Ididamo na ti imay dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo tayo. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numot field trip da kakay. Ha? Kasta iya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit tinatakas kan ka tinagbalin nga asawa klakay. Jak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakit? Cardo, Basta tarimaanan na tag-eskwela. Tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti, kan angkal mo nga giseskwela ka. siyempre Sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita. Kat bakbakitan akon. Ay, mapagbiddutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanin na dawat mo akwartam. Of course, Joey.
May salakid daw ko kada anti kan uncle ko. Mang tedda adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige, ipapasta nga rod tagpasyar, kakay. Isunan, apok, maturog ganwan. Nan, sublatan ka mangisala ni baby, bakit? Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidam nan, Midi. Wen, maturugan da ito eh. Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakit? Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya kamarnakan. Tama nga numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga rod iti babayadan mi, uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale. Tainton makaturpusak. Agsubalit akto kada kayo kan ni auntie. Anya? Awan mat ngamin ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, uncle. Ha? Rayon tan ni antim. Taiso ti pangibagami ti kwarta. Saan na balay tanalpas mo't ti klasim? Kwa. Rumwara kumamit la adagos ta. Adda ngamin pangrabi a klasek, uncle. Anya? Ada ka ni antim ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni auntie, uncle. Ha? Sige nga rod. Uraya ko ni auntie. Kay? Inik kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na matan ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee-nan. Day tangarod kahit. Makadlawak matan iti kaanakam, Mede. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inik ka ni ti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ng agdabog. Day tapay ti mani anadlaw ko ken kuana. Kasla mapukpukaw matan ti respeto na kadata. Kasla naturay matan dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkantuman suknalan iti pagadalan da. Kumusta am ti sitwasyon iti pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Gardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tatika nakak. Saan kaya manag-enroll ni kakay? Anya? Linuko na ta ni kakay, Gardo. Anya? Auntie, uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin na kidawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo. Nangipanam ka dagiti ni intad mi akwartakan ka, kakay. Ikwa, ginastos mi itinobiyok, auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasamak, auntie. Uncle. Ay. Lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may sublitisigod na panagdalagmikan kakakay. Wan, kakay. Ngam tapno di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti maysa agundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at pangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan, kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Tas hinayang mo ti oportunidad. Kahit napakawanda ka, kakay. Wan,
Nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man da sa andak a pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din. Agtali na udak kanulatay di balay da. Mayat nga ron no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pangipatawidan da iti balay da. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga ron no kasta. Ang kaano da nga taamatay? Tsaklam mo Ngam napigsada pa imot. Mabayag pa amatay dagi chay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man no maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wen nga rod. Ngam kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod Di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, adda ati tiyod ti ka anak majak magustuhan, Medi. Awan nga rod Adda torturay na. Ipagpagapok lang kami iti daydi ina nakabagis ko. Isungawawatak-latan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasit akin kwa na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Ala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti dayta nga ibagpagam, Joey? Wen kakay. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Ay ayatan nak, wen no saan? Ay ayatan ka, syempre. Nukas ta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Enton rabi, di mo isira tigay. Kastamot tintiri daw yo. At datang danak amang sirik kadakwada. Sige, makaamu ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti kan angkal mo kan ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet na ngay. Saan ang helmet? Awan pulis ita. Joey, nagpartak kang agpataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo doy. Hala, di ka overtake. Nagaduti masabat talugan. Talugan! Hiram sa Diyos. Awad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwen nga rod. Natay-day ti kadwa na anak ka motorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasadon dagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko bayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaammo. No apaya napasamakan ko na ti kasyay. Sapay la ko mata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga kada kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. Biyag ti tao. Agpagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apaya na aramid na ti kastay kanyak. Awan mo mo ka nagpasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawid. Ngaman niya tinaramid na. Simbangpat nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda.
Nagsakit din na namin na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan ko ana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa dito bakante atugaw dito sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Sana mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laama na ti kadwana. Oo, naman yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama ha. Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Juan. Sunan, Juan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapandan, Juan. Ala, kasla una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pa'y laan. Ha? Ne, nakababain mo, miss. Alakit din. Kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga ro din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di nakamutan kayat, mister. Imarakop mat kanya kon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umaykan wen, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitan o di nakayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan, miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin talaga dito yung anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day di abanda. O sige, intay nga rodan. Makiawid ak pailaan ka na kayo Tane, kaslamat kimputin at agkat yung anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko mat siguro ti agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag ti agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos lang, sir. Mas daawak lang. Ape akas lang na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog payladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kaya't mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam.
Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa akong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mon. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami kaneri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababain. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Ang mga no ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Diyay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may aloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mau ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas na saysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di ka agliday. Agsubliak mo't laeng. Iti panagsublik. Agkasartan ton. Dakkel to mo't tiniri ka. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnaadam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Polan ni abroad. Ita, umadan imanan ti pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Uwan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Uwan, nanang. Kat pakaragsakak da ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kankwana. Ay, mas kay kayat nakapayan ngam siyak alola na. Mami pa yan ti awag na ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday takan kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen. Diyak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan.
Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot tag eskwela, wan. Wen, Daddy, promise. Kat no may sa akton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Jak pa lamay baga, bakit? Palpasag pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagbalinan. Iso nga rod mo ti kayat na. Kapilitan nga rod ajak pa agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala. Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit Kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamon ngamin agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, wan? Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay. Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat, anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tay jay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayo nga ipaayan iti nabintas apan nagbiag ka ni Daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali apagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawak iti kawanan ti anak na iti puderta. Polan. Anda ni ti adayo a lugar. Mairwam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaangan. Talaga abalasang nga dyan, anak ta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon abalasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bakit? Diyak ni namnama. Ang makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatag da kamat. Bakit?
Salamat Nabanita ni Lando Baknang na jay. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin ko na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan ko no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush? Amom, kwarta lang ti kayat ko kan ko na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin na ti dugti imam, Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga lakom. Iso nakagatang kay ti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabasol no di mo nakita. Ay, di ka glibak. Hanggang mga putag kakaduan tayo, kan di mi kayat ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to ken kwa na iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko ken ka. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikat na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakak. No kasta, datan, Anya datan. agayan ayatan Ay kat una. Ta sinong bata nakaroden. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin talaga si kay tante ayatan. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso apumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnaed. Saan ko mapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagyana kadagos ni Jibalayo. Idinto ta italaang asinungbatan ka. Sige. Kalpasan ti dua alawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kamin kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale. Ado mati kwartam. Sana pare ko deta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Gan talaga abalay ti baknang. Wena, tabak ng kami ngamin. Isa sana ko na mas daaw kanayon ka amang ilibre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di kan agilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, ma Gina. Uwi ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Adapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mamang agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadagiti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dagiti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang niyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, umikan. Uwanautan dito herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay? Agtatakaw nga mintay na odi katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay.
sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman nak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo, Gina? Agyan ka nito balay. Pakaidayawak launa ilando. No kasta, may saka a waitress. Wen, madam? Amom, Gina, sana ngagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugalim, Gina. Baknang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Alaag ti panagtalag da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadya madismaya? Ama ikalimakan a babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat nga ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakasta. Agyaman nak, sir, ha? Ta intulok yu nga agnaidak dito'y balayo. Sanda ko na sermonan, Papa. Bayan yun nga agnaad dito ni Gina. Iso nga mintin nakariknak iti puno nga ayan. Sigurado ka di dahit. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti puno nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, Papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at met. Naamiris ko metlang anasaysayat no agbalbaliw akon. Tapara metlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Wen Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga da kwarta kita. Inlakom? Wen, tako namod ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makamo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasaya da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggidak. Iso amang rugi akon ngagtrabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga imatmatunan na. Kaya't sika, dito'y kabalay Sikat ti mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na, pumanaw akon. Nayunak dagiti imuna at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayam kwarta diti drawer. Nagswerte akon. Kita akman ti kwarta.
Basi ka sa 1,000. Kat nagado. Ala kaamin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapanakon. Ay, makamuditan. Total, saan ko mata talaga nga ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamot tantiin kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangala, mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito ngayon naramid mo, Gina? Kwa, Lando. Anya, matel ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa'y. Rudy, nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Auntie Maria. Agasa may data. Ibabayin na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Sana na maulit pa'y dayjay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pay laeng ti simrek diti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na amtumanan na makibibiyang akiti love life mo. Anya ti atap mo ka ni Gina, mama? Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya? Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay ini, napanak itayan ti amiga. Angam di na lamong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Idi nakita ka rimwar iti gay. Kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid naman eh. Inawaga ka dagos ni Rudy akasinsin mo. Isa din siya naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwartang inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko. Nalabit as imrak iti silid mi kinipapam kat inala na dagijay. Kasta gaya, mama. Inikaklangarodan iti kwentas ngam kasjay pa lang ti naramid na. Sana balin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, inaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadag. No ituloy mo pa'y laang ti makiayan-ayat kan kwa na. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papamkan kwa na ngam kasjay ti inaramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello! Ito lang ay Maika. Gumapadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbaludan. Gaputa tinakawan na ni mama. Ano? Ay, diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang agtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami do may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil tatipod no. Saan mi nga imbagbagakan ka Tadi mi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang resbakan na kami. Napintas ngagpaiso talaga di na may katiramid na adakas. Agtatakaw. Kan ibagakon da ito'y Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya da ita? Sinong batan nakalaang ni Gina? Gapo iti kwarta.
Anya? Walang do Iso abi nagbaga nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na ko man ti ugali na. Angem saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita, Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagarabakas chay kami Gina papa. Napintas kan pa iso. Iso na in lava kan kwa na. Ang madimad ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na yung bag ti babae nga kalaysam, iho. Wen papa. Kastaw na asangit na ngagpakpakawan kanyak. Hangam nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita, sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas kat yawid mulatan diti balay, Amom, Lando. Dagiti upata kayan ayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagat da tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasayaat kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasayat, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinaro dadak diramda ita, iho. Wen papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na kitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramit ko pa nagtakaw. Kunak numalusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay agastoy. Naladawan ti amin. Sakbayan na kami risak. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngam ikarik, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi di house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno nga ay ayatagnak. Iso tim pagati bakla kanwan. Kwarta lagam ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbud ni Sonya. Saan lang ni Sonya ti nakasaritak? Amin da. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat ti may karikanyak. Pudno na pintas ka. Day ta tinakainlavakin ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, katikarik nagbalbaliwag. Pagsayatam launay no agbalbaliw ka. Tapara maglakan ka dayta. Ingam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi da ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no di sika. Lando. Pangaasim kuma. Biyag di tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ninanang man. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba makakit-kita iti kastangar aramidam, ah? Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan nanang.
Awan na ano kasta ka anak ko. Asino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akas ken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman tiriknak. Kabaalak mo itapagay ayaman tiriknada. Pastime lang dagijay kung naklangarudan nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmo iti motor pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan pare. Agasaman na ita pare. Agsisinnukat ti awid mo dita palayaw. Ay na pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay pare gari. No kasta? Saan ka seryoso pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta kararamidan pare Gerald. Amang ano pa kay sagmakam to pa'y kiday. Nairwa magmatan pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam. Kapot na linuko na katagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot ababairo pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wain. Huh? Dakkel tinagpaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae iti biyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumait ang nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko maday kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa ngam tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piyam. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa makas niya tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable. Nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan ta uray asino mo ala dita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae tiyang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas tangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayaw ti pagsarita ang tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap na datimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mama ti pagsaya atam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso mati makukwartak nanang. Ken plano mi manen ti ag-rides intun Lunes. Saysayangom lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no ag-enjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga,
Pagay-ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty! Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo, anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulaan. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngem, Bay anak ka dila nga ag-enjoy manang. 25 mon. Noan yaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka mailawlawan? Kas kanina nang. Adapay nga ta. Awan samatan. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kari para kan ka. Adaman saludsudat kan ka, pare gari. Anya deta, pare Gerald? Asino di babae alimambas iti paraangan nyo itay? Nadya ka day. Da Shane kan MJ. Ne, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karag iti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isong amok ang nasaya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Asino ti Shane kanakwada? Atid dong tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Agbalbaliw ka, san tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Si Kangay, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mo triniplayan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasaya at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damot basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Asino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos man ti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang, sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Asino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to, no umanugot nga grades kami. Panagriknak, ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Wen, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron na kasta. Tatno saan tan nga gasto si tiplete.
Kan tapno may pasyar ka dito lugar mi, sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw laangan kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timak mo. Kalpasan ti pa nagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Kwa, saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minantay ko nam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang anti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayaw iti anak kaw. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya siya asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan a anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kangrunaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawad, jakamaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alakpud day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kwa na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka din? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, alay ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada madmadlaw ko ka, pare Gerald. Anya day ta pari garay. Saan ka mat na rumrumar? Talaga asahanan pare. Nilagayam na Shane ti agas. Ti naidumdum sakit mo, pare. Sabali ni Shane pare. Ore no sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo arupat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanam amom ni Shane. Huston ti babae. Sardi nga mon. Tapno sana madismaya di tao, pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko nanang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae apara kwa na anak ko. Kan may saan na nakumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maam na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerard? Nasayatak mo Si Kangay. Kailiw kan.
5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho ditoy. Anya nga minon tayo ko lang nga ibagam kanyak. Ha? Kunak, sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen, okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige, agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Aklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Da kayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan nakaw. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ka. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald, dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito Tulunga ka kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo masapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiris akon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang itikas niya klase ti babay. Samay sa, adamot na ni Shane. Adayo saysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya atan day ta amang mangagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Ang okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala ngamin biit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wen, high school ak pala idi. Saan ko lang kami na naistoryakin ka? Pasensya ka noon nasaludsud ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So ngayon torturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamot ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlang, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mo't lang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amo ti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko limpyo na lalaki tinapilim anak ko.
Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang. Mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ana ituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko ta saan ko pakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? Nukas ta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay saus, ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay. Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay awanan kasanungay, dagiti mula kang tarakinan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga rod no kasta. Oh, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawid mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manang. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mat. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na kan ni Shane pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag kapay pare. Ha? Ada kayat mo asawan pare gari? Apa ya kasta tinaybagam? Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanaganak nga rod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batan ni Shane na gitiawag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura na text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan ngal daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaanan. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na kasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Ang mga no, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo.
Dahita tinas ka na duktalak manang. Saan mo takas to ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti bagamaya, Gerald. Tagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya ta mangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye. Shane? Sa di no ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo ah. Mapanak itayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tanda dyan. Madanagan ak una yan ti kasto ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga no, mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya ti indanon ta ken ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, saan ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kong tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary a mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dyan iti pangagisarita mi tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isu tindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbalin na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta kan, Gerald? Nasayat mo't Manang. Nakasaritam ni Shane? Uwan Manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na ka ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane, Manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maita anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Gagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak na ita, Tata. Ngam nabayagan na ita. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kanyagol ulbod, Gerald. Jack kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, Tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, Tata. Kaya't ni Gerald tiyag na diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matigayam ka ka, anak. Patpatsin nyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo ni Gerald.
Ikamit igundaway na amang ipanagnag iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apanagnakan. Wen, aklonag adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayay. Kan nagpatingga kami lang iti angkas, inom, kan paspasyar. Tarudaduma, adama dagiti gagayami akadwami. Nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald, Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man mo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbagbaga nakin ka. ala, mawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Si ka lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa ano mabalin? Jack ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayem ko tinangdadal kanyak. Pare Gary! Pare! Si kamar gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraam met tindandanon mo ken kuana. Pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Tararagsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali a lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan nak pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklo imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi mon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko.